Police Regional Office 7 Director nibutyag nga nalagip sa drugs watchlist ni Presidente Rodrigo Duterte si Police Senior Master Sergeant Artemio Tumakay III. Apan nitataw nga imbestigahon gihapon sa kapulisan ang nahitabo. Siloan meron din sa report. But I have to see the watch list that was maybe several years ago that was been part of the list. If he is here, he is have a clearance from his unit, then it's authorized. But we have to see the document. Kini ang pamahayag ni PRO7 Director Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro subay sa pagbanhig kang Police Senior Master Sergeant Artemio Tumakay III niadtong Domingo sa buntag sa Mar Beach, Marigondon. Apan gitataw ni Ferro nga imbestigahon gihapon nila ang hitabo o gimanduan na niya ang Lapu-lapu City Police sa paghimo og follow-up sa hitabo. It is everybody's rights, including police officer. If there's something that happened, it's like that. It's a criminal act, so he should go to the police. He's a police officer. He knows the SOPs, the protocols. I already directed our my station commander, Station 4, to conduct investigation regarding that incident. Considering he's also a member of the Philippine National Police. Si Tumakay wala na mohatag og komentaryo sa pamahayag ni Ferro. Kahinumduman sa telephone interview sa RTV Balitang Bisdak sa miaging adlaw, gitataw ni Police Senior Master Sergeant Artemio Tumakay III nga lehitimo ang iyang pag-uli dinhi sa Sugbo kay mando man kini sa ilang labaw. Gipakita pa ni Tumakay III ang letter orders diin nalatid nga gitahasan siya sa pag-attend sa CREDIC kun Criminal Investigation and Detection Course sa National Forensic Science Training Institute pinaagi sa blended modality. Ang instruction sa Presidente sa PBC nga i-home quarantine me, papulion mo sa amuang probinsya at doon na may magpadayon sa among schooling since naman tayo gitawag og virtual schooling. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.